nta gushidikanya ko ubwikorezi bw'ibintu n'abantu budufatiye runini muri iyi si yacu. Ikoranabuhanga ryoroshye ubwikorezi rituma ibicuruzwa byakorewe ku mpera imwe y'isi bigera ku yindi mu buryo bworoshye ugereranije n'uko byagendaga mu myaka magana n'ibihumbi ishize. Mu Rwanda nk'igihugu gikataje mu iterambere gishora amamiliyari menshi. Yego niko bimeze, igihugu cy'u Rwanda gishora amamiliyari menshi y'amafaranga mu kubaka ibikorwa remezo bifasha ubwikorezi kugenda neza. Hakubakwa imihanda ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye z'igihugu. Nk'ikibuga cy'indege cya Bugesera, icyiciro cya mbere cyacyo kizatwara arenga miliyari 1.5 by'amadolari y'Amerika. Mu bwikorezi bwo mu kirere, ubwo mu butaka no mu mazi, n'ubwikorezi bwose usanga igihugu gishoramo amafaranga menshi kugira ngo horoshywe ubucuruzi, ishoramari n'ubukerarugendo. Usibye kuba Rwandair igera mu bice bitandukanye by'isi, hakaba n'amabisi manini, muri yo hari akoresha ikoranabuhanga rizwi nka Tap and Go, hakoreshwa amakarita yishyurwa urugendo. Ndetse no mu kiyaga cya Kivu hakaba hari ubwato burimo hoteli y'inyenyeri 5. Hari ubwoko bushya bw'ubwikorezi mu Rwanda bugiye gutangira, ndetse bwitezweho guhindura byinshi kuri iki gihugu kitabonye amahirwe yo gukora ku nyanja. Imyaka irenga 20 irashize, mu Rwanda hategerejwe umuhanda wa gari ya moshi uturuka i Dar es Salaam muri Tanzania ugakomeza i Kigali ukazagera no ku kibuga cy'indege mu Bugesera. Byagenze bite ngo umuhanda wa gari ya moshi ugera i Kigali uhere nzira? Umushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uhuza Kigali na Dar es Salaam ni umwe mu mishinga yakiranywe yombi n'abaturage ukivugwa, ndetse n'ubu ugihanzwe amaso kuko benshi bawurebera mu ishusho y'igabanyuka ry'ikiguzi cy'ubwikorezi kiri hejuru ku bihugu bidakora ku nyanja mu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu Rwanda impambo zatewe aherekana inzira uyu muhanda uzanyuramo. Uzanyura ku Rusumo ugere mu mujyi wa Kigali ahari Dubai Port muri Kicukiro, ariko hakiyongeraho agace k'ibirometero 18 kazagera mu kibuga cy'indege cya Bugesera. Ni umuhanda umaze imyaka 20 utegerejwe, ugomba guhuza ibihugu biri mu muhora wo hagati muri Afurika y'Uburasirazuba. Amasezerano yo kubaka uyu muhanda w'ibirometero 532 washyizweho umukono ku wa 9 Werurwe 2018. Gusa ku ruhande rwa Tanzania niho ibikorwa byakozwe, ariko bigeze ku ruhande rw'u Rwanda bihagararira mu biganiro. Ku wa 14 Ugushyingo 2023, ubwo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Engineer Patrice Uwase yaganiraga n'abasenateri bagize Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga mu butwererane n'umutekano, yatangaje ko impamvu za politike zifite uruhare runini mu gutuma umuhanda wa gari ya moshi utagera mu Rwanda. Yagize ati, ni ubushake bwa politike busabwa ku mushinga wa gari ya moshi uduhuza n'icyambu cya Dar es Salaam unyuze Isaka. Navuga ko wari ugeze ahantu heza kugeza muri 2019. Mu biganiro wabonaga ko tugiye kubona gari ya moshi. Ku ruhande rwa Tanzania bafitemo ibice 5 kandi bigeze ku gipimo cyiza. Nk'urugero, kuva Dar es Salaam ujya Makutupora ni ibirometero 400. Byaruzuye. Kuva Makutupora ujya Magorogoro biri hafi kuzura. Kuva Magorogoro ugera i Mwanza naho bigeze ku ntera nziza. Wajya kuza usatira u Rwanda, ari naho twari mu biganiro bikomeye kugira ngo byose bizabe bihuzwa. Twaraganiriye twumvikana ku ikoranabuhanga rizakoreshwa. Tugeze mu buryo bw'amafaranga bisa nk'ibihagarara kuko bisaba mikoro atari make. Engineer Uwase yavuze ko u Rwanda rwasabwaga arenga miliyari 1.5 by'amadolari y'Amerika. Tanzania ari nayo ifite igice kinini cy'uyu muhanda igasabwa arenga miliyari 2.5. Hari amakuru avuga ko leta yashakaga ko uyu mushinga ukorwa ku bufatanye bwayo n'abikorera, ariko birangira impande zombi zitabyumvikanyeho. Engineer Uwase yavuze ko ibiganiro byabaye bigera ahantu heza, ariko hanyuma biza guhagarara. Ati, byageze ahantu twumva ko turi hafi kumvikana, ndetse tunabifashijwemo n'abafatanyabikorwa nka Banki Nyafurika Itsura Amajyambere, ariko bigeze muri uwo mwaka wa 2019
ibiganiro birahagarara ku mpamvu zitandukanye, ariko cyane cyane ni ukuvuga ko ari iza politike kurusha uko zaba iza tekinike. Kuko ku ruhande rw'u Rwanda twari twamaze gucaho umurongo wa gari ya moshi uzanyura hose, twakoze inyigo zose zirarangira ku buryo tuzi neza biramutse bije aho byanyura. Ibyo rero bisaba kwihangana n'icyizere. Ubwo Perezida Kagame yageraga uruzinduko muri Tanzania mu ntangiriro za 2023, hatangajwe ko ibiganiro yagiranye na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan byibanze ku kurushaho kongera ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ariko bivugwa ko n'ingingo yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uhuza u Rwanda na Tanzania iri mu zaganiriweho. U Rwanda rugaragaza ko uwo muhanda wa gari ya moshi uzagabanya 40% by'ibiciro by'ubwikorezi rwatangaga, binoroshya urugendo rw'ibyo u Rwanda rwoherezaga mu mahanga n'ibyo ruvanayo. By'umwihariko ku bacuruzi b'Abanyarwanda uzabagirira akamaro gakomeye, kuko icyambu cya Dar es Salaam kinyuzwaho 70% by'imizigo iza cyangwa iva mu Rwanda. Gari ya moshi iva Kampala yo igeze he? Usibye umushinga u Rwanda ruhuriyeho na Tanzania, ruhuriye n'ibihugu bya Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo mu mishinga iri mu muhora wa ruguru. Watangijwe mu Kwakira 2013 hagamijwe kwihutisha iterambere ry'imishinga ibihugu byiyemeje, irimo kubaka umuhanda wa gari ya moshi, ibigega bitunganya peteroli n'impombo zayo zizayikwirakwiza, koroshya itumanaho n'ibindi. Umuhanda wo muri uyu muhora uhuza u Rwanda n'icyambu cya Mombasa uciye muri Uganda byagiye bivugwa ko ugiye gutangira kubakwa, birangira hajemo ingorane za hato na hato zirimo umubano utari wifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda muri 2018. Injeniyeri Wasati, umushinga wa gari ya moshi uhuza u Rwanda na Mombasa uciye muri Uganda nawe ni umushinga wamaze igihe kirekire uhagaze. Tumaze igihe kirekire tutanabiganiraho, ariko twari twarakoze inyigo tuzi neza ibisabwa. Muri uyu mwaka rero twatangiye kongera kubiganiraho n'abafatanyabikorwa. Ubu turavugana n'ibihugu birenze kimwe. Nibwira ko ari ibintu umuntu atagomba guhagarika. Ni ugukomeza kuganira, iyo nzira y'ibiganiro ikazatugeza ku bikorwa bifatika. Twizera ko byazaba byihuse. Turabashimira cyane kuba mwakurikiranye iyi video. Kora subscribe niba utarayikora. Wanditse muri comment ko wakoze subscribe byaba ari akarusho. Murakoze, nge Ndishimwe Joseph, dusubira ubutaha.